Kublai yepi baro ka kerteng jong ngadi ba Commander Shangpliang ngadi Presiden jong kane ka Meghalaya Filmmaker Association te kumba filayatip badon ro kila seki bompatip min sapelong ye ka Meghalaya International Film Festival kaban sedang nadu ka khatsau terik hadu ka khat pratrik uleber menta usnem ha State Central Library kin sadon kumba lightly ki jakapen i tingi khot subha ye baro ba pinwan ha ketika sngi pin sayo ye ke experience kaba finum pat yo ban pej lane banya sakhi ha ketika sngi namar pin sa pej pin yo ban pej ki film ki ba itnat ki balashna omtang hane gari India handai shabar na kari India ro kit sadon ki film na Italy kit sadon ki film na Turkey na Vietnam bat ki wi jaka tenga bu yang ni kecing kerpat khmat jong pi ki pai ba kentup ye ki bayashim mentai ki film bat ki bomdon hak bentai ki film ru bakin sawan hakate kasngi khamtam ngakot subhai pi bapinwan haka opening ceremony kaman sedang nadu kapor sau beje hangne ha State Central Library hangne ha Sosotham Auditorium te Kublai Shibun ngin saya kendu hakate kasngi pin saya kendu tangi ki aktor aktris jong kane ke jela ka jongi Henry pin saya aru ye kalat bani kendu ye ki aktor jong ka Bollywood kum Adil Hussein, Sanjay Suri, Tanisha Mukherjee, bat kiwai wat klet sawan bani sakhilang bani hakate kasngi Kublai Shibun.